आं गिबियावनो संख्रि हाजो इक' टुरिजम ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि सोद्रोमाफोरनिसिम रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो गोनांमोन जोंनि 43 नं तामुलपुर LACनि MLA जलेन दैमारि बिथां आरो बिथाङा एसे उसुबिदानि थाखाय दिल्लीयाव थांनानै दंहैयो ट्रिटमेन्टनि थाखाय। दा बिथांनि एबसेन्सआव आं दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय आरो आसा खालामो आङो दिनैनिफ्राय जिहेथु बे इक' टुरिजम ससाइटिनि जिथु पिकनिक स्पट बेखौ बेखेवना होनाय जाबाय आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना नैबे जायगायाव फैनानै जोङो जिहेथु डिसेम्बर आरो जानुवारि बे मोननै दानावहाय जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावबो पिकनिक स्पटफोराव पिकनिक जानो थाङो रायजो राजा बिथांमोनहा। दा नैयावबो मोजां मोनसे बिउटि मोनसे सिनारि दङ, नेचारेलि बिराद मोजां। बेवहाय जाहाथे नोंथांमोना फैनानै पिकनिक स्पटआव फैयो बेखौ आसा खालामदों आरो दिनैनि नैबे हाबाफारिजों लोगोसे जोङो आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समावहाय ससाइटिया बेखौ मोजां मोनसे आपग्रेडेसन खालामगोन आरो बेवहाय गोबां जायगानिफ्राय फैगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो BTCआव गोबां बिदिनो गोदान इक' टुरिजम ससाइटिफोरा पिकनिक स्पटफोर बेखेवनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिनि गेजेराव नैबे संख्रि हाजोआबो मोनसे। आरो फैबाय थानाय समावहाय जों बेखौ एसे आपग्रेड खालामनानै जिहेथु बगामाथियाबो मोनसे समाव जेबो गैयामोन, लामाबो गैयामोन बा बिदि कमिउनिकेसनबो गैया आरो बिनि फेसिलिटिबो गैयामोन। नाथाय गोबां बोसोर जाबाय दिनै बगामाथिया हाइलाइटबो जाबाय आरो गोबां जायगानिफ्राय बेवहाय पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो फैयो। थिग मोनसे समाव नैबेबो जोंनि नैबे जिथु भुटान मोनसे बर्डार आरो बेवहाय मोजां मोनसे सिनारि दङ, बेखौ मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो। बबे दैमानि खर'आव दं बियो फाग्ला जिथु दै, फाग्ला दैनि जिथु खर' बे खर'आवनो बेवहाय भुटान हाजो आरो इन्डिया हाजो बेनि नांजाबनाय खनायावनो बे पिकनिक स्पटआ जायगाया जोंनिया बे संख्रि हाजो इक' टुरिजम ससाइटिनि जिथु दैदेननायाव जिथु नैबे पिकनिक स्पट बेयो मोजां मोनसे जायगा, बर्डार जायगा। बेयाव आसा खालामो माने फैबाय थानाय समावहाय जोंनि गभर्नमेन्टआ BTC गभर्नमेन्टआ बा आसाम गभर्नमेन्टआ बेनि जिथु कमिउनिकेसननि लामानि बेबस्था आरो माखासे बुस्थुफोरखौ खालामनानै होयोब्ला माने मोजां मोनसे जायगा जागोन होननानै आंहा साननाय दं आरो आसा खालामनाय दं। হয় আজি আমাৰ এই সংখ্ৰি হাজো ইক' টুৰিজম ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত আমাৰ যিটো পিকনিক স্পট এটা আছে ভূটান বৰ্ডাৰত আমাৰ পাগলা নদীৰ মাথাত এই পিকনিক স্পটটো আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল আৰু সেই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ 43 নং তামুলপুৰ সমষ্টিৰ MLA জলেন दैमारि ডাঙৰীয়া কৰিব লগা আছিলে। তেখেতে অসুবিধাৰ কাৰণে কিবা ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে দিল্লীলৈ আছে, তেখেতে আহিব পৰা নাই, তেখেতৰ এবচেঞ্চত মই কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ ইক' টুৰিজম ছ'চাইটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু তেখেতসকলৰ যিটো আমাৰ মেম্বাৰসকল আছে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সেই ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত যিখিনি জাগা কৰিছে আৰু সেই জাগাখিনি ভৱিষ্যতত ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বিভিন্ন ঠাইবিলাকত পিকনিক স্পট আছে, ভাল এটা মানে বিউটি এটা নেচাৰটো আছে আৰু আমাৰ ইয়াতো যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেই প্ৰয়োজনীয়খিনি ইয়াতে আছে। কাৰণ মানে বিউটিটোও আছে, জাষ্ট এটা প্ৰব্লেমটো হ'ল কমিউনিকেশ্যনটো। ভৱিষ্যতলৈ কমিউনিকেশ্যনটো হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ কাৰণ বগামাটি এসময়ত একো নাছিলে, ৰাস্তাও নাছিলে, কিবা নাছিলে, মানুহখিনি তথাপিও গৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ আহি বগামাটি ভাল এটা হৈ গ'ল, কমিউনিকেশ্যন হৈ গ'ল বা ফেচিলিটিখিনি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ অহা বছৰ বা 2 বছৰ মানে পিছত সেইটো এটা ভাল এটা হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াতে পিকনিক স্পটটো অকল ছ'চাইটিৰ নহয়, ইয়াৰ আশে পাশে থকা যিখিনি ৰাইজ আছে তেওঁলোকে মানে সৰু সুৰা দোকান চোকান কিবা কিবি দি পেলাই চাহ দোকান কিবা দোকান দি পেলাই অলপ মানে আৰ্নিং কৰিব পাৰে। তো বেলেগ ষ্টেটবিলাকত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যেনিবা দাৰ্জিলিঙেই হওক বা ছিকিমেই হওক বা অৰুণাচল যিবিলাকত মানে আমি যাওঁ তেতিয়া বহুত জাগাবিলাকত মানুহ আমি সেইবিলাকত যাওঁ দেখা পায় মানে ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পৰা তেওঁলোকে মানে মানুহৰ কাৰণে পাব্লিকৰ কাৰণে এটা পাব্লিক ছাৰ্ভিচো হয়, তেওঁলোকে নিজৰ মানে এটা আৰ্নিং চ'ৰ্চো হয়। ঠিক তেনেকৈ এইবিলাক জাগাও আমি যদি বড়োলেণ্ড অঞ্চলটো কৰিব পাৰে ভৱিষ্যতলৈ ভাল এটা আমাৰ কাৰণে লাভৱান হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ।